Halo, dobar večer. Dobro večer. Zovem vas već oglasa Mileva pri telefonu. Aha, recite. Vidim da prodajete ove prelijepe bijele cipelice, pa možete mi reći Aha, nešto o dobro. njima? Možete mi reći nešto o njima? Može, recite. Pa evo, kad sam kupila sam kod jedne bake jedne cipele prije par mjeseci, bile su jako usmrđene. Zanima me da li se vaša stopala znoje jer ne želim imati, znate, takve cipelice. Kako, jako vas loše čujem. Kažem, prije par mjeseci sam kupila kod jedne gospođe, jedne bake, cipelice i bile su usmrđene, baki se noge znoje, pa me zanima da li su vaše cipelice usmrđene? Ne. A koji broj stopala imate? Pa koji sam napisala? Ispričavam se, nisam vidjela. Aha, broj 39. Napisale su 39, da. Da, a šaljete ih poštom ili? Pa gdje ste vi doma? A ja sam u Splitu. Aha, pa možemo se dogovoriti, ne znam. Pa da, a kako vama paše najbolje? Pa mogu vam poslati. Možete, to bi bilo divno. Je mala, lijepa stopala, svi vole moja stopala. A meni te treba zaplesati balet, šta mislite, su ove cipelice dobre za balet? Ne. A hoćete pričati sa mojim sinom? Pa nije potrebno. Nije potrebno, a dobro dušo. A jel ti imaš lijepa stopala? Jel ima gljivu u cipelicama? Jel imaš gljivice? Ne. A to je dobro, zato što sam ja ako imam osjetljiva stopala, odmah se prime gljivice i onda ih moram brati sa onom špatulom. A dobro, ja ću nešto... Teško će se s tim to riješiti, ali dobro. Kako teško? Pa to se sve sastruže i skuha se juha od toga. Ja ću vas još zvati ako mu se budu sviđale vaše cipelice. Ja ću sad manje njuškati po njuškaru HR. Može, dženja. Dženja, ho, 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 ho.